Sa tungge tupere. Enda binaka. Koko tume bayre. Koko sa step taga nandina ona. Siya nga, ko libi to. Libi na numuka kiri-kiri mi. Enda binaka na mic. Enda binaka na tupe. Very very nice. Koko kemro sa tal na taga chiko na matai balu matagalai. Ko sa numa tupe sa joint taga na matai balu na. Koko sa tarong chiko na gauna na ko na graduate. Ana? Not graduate. Na time ko sa pass out. Pass out. Na rank tapa na tupe na. First rank nang ko sa join na ami. Time ko sa pass out na ami. What is the first rank they gonna give you? Ba bebe tamatang go tupe. Ko sa reda. Film marshal. See this fella here, if the fella join na ami, what's gonna be the fella's highest rank the fella can go? Ko na ko ceiling inspector. Siling inspector member ni mo de. Singay. Ko no mo job. Ko komenta mo tu nga meray da chiko na anda pa na irando la ko may bibala na enemy. Ha? Kila irando attack may. Irna merda. Eda na meda. Iya. Iko meda ka iko dabo tu nga na karasi. Iya. Na do dabo tu nga ngere tu nga idake. Iya. Oga buka. Awang nga buka la ko may. Na ira na meda ira kamba chiko na buni kau. Iya. Reda ko sa tu na ko reda chiko ko re tu nga idake. Ko ni mo de. Oi. Rata na meda lutubi ko talere. Right kini. Acha anyway may kelien tu pe. Very very yan rabina katamata kita sa barong chiko no mga nagonongo. May all Fiji bimbi na may sawa na. Saling kana nito friend twin rola. Right kini. Oh. Ko sa kira kita na turang. Ha sa kiri may ratu apa nisa. Nito friend. Tapos sa Satu kena ko sala ko na bembulu na. Acha kito lolo may ni talanga na. Urutu na me matabu bale. Mele butu nanu to kalau ngata. Mele butu nanu to land. Le butu nanu to money. ko me dona time ko la ko mandanya sawana. Ha ko sa bela ko bat ke kemdrau. Baler kemdrau be ko to step tagi kayo. Ko siya nga, hindi siya mo ko mic tala hala ko taliki. Ibe. Hindi kaya tali. Sino nila ko ike Mike la ko ikyare. Iya, sa hala ko tala. Ko sana po sa lilibo ko sa use ko. Ko understand sala ko ike. That means that's acha dua acha. Acha Michael ba per bab tupe. Kito gono ningo no baga mix baga lelai bat ke na Michael goreng nambong ire. Ba per bab dua tomato kito talna takati ko na ika. Iya. Ko kana ika nambong Michael. Ha, siya kana tintu nango dia. Ito ko na Michael. Sa talano ni ika sa lamo tiko ve matangali seafood tupe ko sa dambe ko sin kila no na tamata ikana no na friend no na boso kebe roto sa dambe jigo na ko sa sore ti yaw sa tegbu na mataruku sa dabare na tiko na ada bango ire Mataroko. nay tanruku Tanruku. We talk about seafood na. Seafood kay koso ka kede do na tamata jigo kya ko na turanga ka India talanga ko sin kila na ko sa talno may kile na kay koso ka sin bero ko boss na kay koso solive na kuli mate na are koko kanina ka koso why you want to give it to the dog re dog na Ko na siya di. ay nay do na friend may kilingo ko sin kila mate ningo na ko so tawat Ko kay bosa. Tapos ko sa talon ng balitan ng dunu. Sare de ko ng dunu ikena wabu na. ha ko sa le siwa na wabu do na singana Iya. ko sa siwa wango ko sa ketchi ko nandunu ko do na mona biri na bango na wani na wasiwa ko sa stuck na line ko sa kilo do na tamani ika lebungo go 8 o'clock in the night time to pay 8 o'clock in the night sa kachi na ka gaita chiko ko sa be kila kodo na ko sa sinve tu ko na ko this big fish they are gonna land it on the wharf ko drebango dretalanga na ika drebango dretalanga strong tamata ko malai talanga tamata malai na Wango okay, relax. Nico, but I gonna make it a pool to pay. From 8 o'clock in the night time, the fella pool till 8 o'clock in the morning. Ay, parang wala ba? 8 o'clock in the morning. Sa baro di ko chiko roto na iron the taka na wolf. Ko day na gori na. O korto kita taka na wolf sa via ready siguro. Na ika na masalah kumay na. Roto lo kumay ray ko red turangan India na. Bay, mai kito help chiko na. Roto nga endre.
Bra from 8 o'clock night time, 8 o'clock in the morning, badat may tupe, nang gona loko dake may. Gona nandali indo kaniwanga. Start to la wani siya. What kind story badi boleh ko men durin dana kena sambare. Kita sa ngunu ningo na kita sa bekila juga na fish tava. Kita sa bekila fish tava. Sa ko taki mandana ningo na. Hey, fish tava kita sa bekila. Tu no kan listen. From 8 o'clock in the night. Kau sa pul chigo ngela ko mai take 8 o'clock in the next morning. Kita nanuma go beka dona tobuto se dona tava sala ko dona big shack. Ko sa namunan dona gio na. Kita pakai posok. Oh, enter mo ko ko nandali ni wangare. Kila dali wang kamani kali abundo. Bap ko tamata bada ba ko gore. Na ika nandre na. Ochinga to ko kito ndona si kito tal no takana we matangali seafood na. Dairo na nama na lumi. Taba tali Michael ko sin kila sona kabo. Tanruku ko sa bosa. Tanruku. Mata ruku kaya kede na. Tukuna ko Michaeli. Kito lako one time diving nunu. Nomdo boss do nunu na. Tukuna ka na favorite na Gilbati na. Gilbert. Ko lako underwater li Gilbati ko ya. Senga na ika. Retro fry tam tekata na eloka underwater. Bap dona ko reda Michael tamatangon dina se last karena ko sa poso ko nang magjatu ko ka. Kemdo parang do tala na story. Don't time kito sa lago dive chigo na si. Kito sa dive kito sa biakana. Kito ngai toro na loka kito ngai tabute ke anda da si. Michael ko sa ningon nongono ko sa mateni sibia mai ni badela na mai matangali talo wango sa lala na kete kena tabute ke yellow ka anda wota ngai busu na ulu sobre sapa mengo ko bio sapo bido na taki baleta kendos are taki boto tolo mata ko una ulu na sale bulala hi kai tiko talento ni to friend service ko kila service ka kale suma yo studia tu mai permeta treatment na Tukono ka Michael I love it the fish. Yeah. By any fish I love it. Okay, what fish tukono Michael? What fish? Tukono ko nandonu. Sino ba ko nandonu but kena red snapper. Senga same. Ko sa poso uchi. Ko sa I like it donu the red snapper. Ay. Aren donu red snapper. Bago are ko dua chukunga na kamo. Otinga ko tukuna. Ito total na Michael tukuna ko na lago bale bungini kwa na wachina. Marana. Ko na prepare ta kanungu ika. Au tukuna mai ko yo kana ika every day. Sinkila kana tuna na mbungi yo kango na. Tukuna ko na uluna na. Sinbe mai sinbe service. Uluna kem do kania na uluna. Are ko tukuna another headache re. Do kana na uluna na ika re. That's the favorite right but kile. Favorite. Ai ko do kania na uluna. Babre bab. Ko tuno ko kede ko na live. Mana small boy till sa grown up now. Kung sa singay kana ba kando na head. Berarti tamata sona tamata do kanina ika sindo kanina uluna na. Prebab to pe. Favorite part. That's the best part. Tamata kede best bimbi do na sa warong chuko na yanu anu ka kede na ngono go mana BTFM 92.2 right back kini. Time sa clean ta kana mo fish you want to throw the head away. Kere you throw it to Babu side right. You take my number, you call me. Call me. You call the BTFM 92.2. You call, you deliver Michael Tupe and Babu right back kini. Kita nge lakon to na place kita boil taka manda so na masima rokete bab ko na supply taka na tapioca. Right back kini. No favorite pineapple free. Okay, Babu, thank you very much for your time. Mataka sa pool chuko na wani siwa sa ndre chiko ko mo dona ikalebu. Na matangal story ba ya na. Gela ko man chiko. Ko sa pool chiko ko sa reta chika na lingana. 1 2 mendona ikalebu sa baru tal no tanga na tamatango. Ko sa already thinking to pay me bit taka bata na story ya na. Me total nungu story me bit taka na size ni kaya na. Nangona ko to na nandali ni wanga. Prebab ko to na metara nandali wanga mukula kin tamatango. Okay, thank you, Babu. Acara ita sam jata. Camisa, que na mancaninga